Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Young Mind Ribhai District Hakasian ka baar kala yoban pelaj ka kali kitnong pang bathamai nakbenda ban ajing syakri chaka imlang ka salang hathan Ribhai hibro ka wei hakajuka po la yoru banno senyang ka wheelchair shi hybrid bapentengan terang ihna badan jingduna nadu bakha imla ayai hagani singi la don ringkat lang I Dr. Remika Talang BDO Bhaidumbong CNRD Block kumi kongsan ba bantilang sau kami kumusembut kongsan haringkat kejinalang ke officer in charge jong ke Bhaidumbong CHC Dr. Diremboy officer in charge 10 bedded integrated Ayush Hospital Dr. B Dahar urang ba snong dom dat kla ba SD Rempei ba ailong pariat rang ba snong nong dom kinong kit kam VO jong ke snong dom dat kla Idang IT ya kena ke wheelchair sini help ibarat tak semua man ai ke jing sakti. Tapi kan Aswai inlit mudah. tisu dan silai aja. Tapi kan Thank you, madam. Ibadairu video jong Bhaidumbong CNRD block. Kulesibun kong ya kajeng pelaj por ka jong pi pedeng jong kikam ki babun. Enrei ki pelaj ya ka por ka koridor ka jong pi but sibet pin pelaj ya ka ambulans kanlong ka jeng kerku yo paj ba jong kani kadong kathan ka bai ka jong I. Pinadu tu kapua bila syakri lang bani syakri pata lang bani mo habaya day bat kali bulong pan. Ikaway naka ambulance jongki kala tie up bani. Bat kasi CHC hangkam ban syakri ya kilo kami mo piniti mo ha. Le na kupu kerdo ya pi nakaliang jong kasi CHC ba ulay nang kupu ya pi ulay nang kentio ya pi mo pin syakri ha pin ay siyang ay isya bat ya tray nakaменsiam ni mo kaya kipata Dipilaya volunteer bat ni hapon ki kenca health camp ni don amtang ka jing ambulance mo labon ki jing syakri te ka yang main sa ai habaya day bat ka pagkakya mo kan yarap ki pagka ti nga wish you all the best bat kani ka kali bat mai lamat ki wheelchair na ngai ba in la ban syakri lang ba kani ka kali bu Karena snow ban ai ke jing kerku kerdo ya ka yong Nila yo ban ni sakhi ki por ki adap ki jing pelan ki ambulans ki haswa kalau syakri sya kamtam mengetu ka por covid tengi kermen ba hadin mentah pade pila yo ban pelan dak bat mai syu ba khamba to blem kerku yipi kamtam yo presiden badang samla nangla banyak khmat intran lem bat ka tim ni ki tumpi pro wei ba pin nangla ban presiden nak benta ban syakri khamba ya kani kadong ba kathan ki jungi haki por ki bladep haki por betang presiden ini ba is hing balong ini presiden NDC jungi mita la ni ban bu nam yau mot jong wei uri rong ba jong ka riboy ki jungi Dr. Didi Lapang antai por kelet ki la presiden nang tu ke ki fi ale nang benta ka bahag kami jong kadong kathan bat ya ka riboy beroi kulesibun to pinang trei stom bat pinyo ya kanam ko burom ya jingtrei ka jong pi nang benta pan kentiu ya kadong kathan bat pan sakri ru haji babun ha ka imlang salang ha kani ka Kay bangilong swa, aswa jung kita borok long bangilong jibril. Nyumdan ni ay ngilong tali, tingni iso prabril. Kata ngatrai waru blero la so komen kadai abangi iso prabangi prabril. Tingin ay kay syakri ya ka society ya ka imlang asalang jingi hani ka time di boy jingi berkoi bateng wasa baru nagakam ka sa nginde ya kata dagi jing kesan jong ki nong sesnong prasnong prathau ki jongi ki palok projor ki jongi bidan matang ini ki bahep bujon bata ba ailong bujon bata I mama ramba snong I bidan mata I hapos talang ni dite inom yekren nakapor sakapor I do mata barkado I imam BDO jongi bidan ngene
Aku tu si bang isim yang dikawak order bang yang dikayu imam bagi illa ban ai dari dikaju sebun mesin ila shu ong iba ban kia ban ai ka ai ma bakal abyang yang thoi kita tulis sebun mam kaju lok sebun dipi ngamla ban be yang kepor bagi dan nanti tewal soi kata dengan nom kren sibon nomor bos slap ulung kumne ai kublei thi baro batinyo ya gamet ko koi bakya ubleng kerku kerdo lagi kam ti jeng thi bat abaro Dengar orang penselaman nama ba Islam walaupun terjengi yang kena kau ngasut wa ban ai kulai kerpang ban ai kejingero ya ki young mind association bakil yoi ya kejingdan kam ya kena ke ambulance ko kena ke kan bat kibala IT metal mensim ban penyo ya kena ke kali kajing reshitam bat kajing IT jongpi kalong sisa ka ba ai mensim ya ki breu ha kena ke kan ti ha kena ko ngasu kerku kerdo yaki young mind association bakin nang yai teng mau ban ai kajing syakri haka imlang kasalang bat kum juro ngasukwa ban kerpat bapide ban pendan kam hok ya kani ka ambulance mau bakan yok ban ai kata kajing syakri ka babiang nagi benta pipat ba bat kum juro ba ai bakan ni kajing pli ya kani ka ambulance kan long kadak jong kajing permen bat kum juro kajing kerku yaki breu hapo kani ka than ti ngasngang ro ban ai kuble ya baro hi ki baladan benta hak ban penlong ya kini gesni kuble shibon ye phi tingam dan than ban ong angtahi kuble shibon Ya kita ban kami ya